Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg ke moifo wa ditaba tsa Sesotho phirimaneng ena wa udumedisa ho SABC 2 mo le ho DTT. Moi ka jeno ke na le Augustine Letlalo puong ya matsoho. Empa pele ha re lekoletse itlhommeng pele. Today, I publicly declare Julius Malema's EFF to be political enemy number one of the Democratic Alliance. John Steenhuisen ke moetapele ya motjha wa DA ka morao hlola ngaka Mpophalatsi sebokeng se phethetsweng ka jeno Midrand Johannesburg. The league title is the hardest in any country to win because you've got to play against 15 opponents, both home and away. Mamelodi Sundowns ke bompudi ba league ya DStv Premiership ka makgetlo a tsheletseng ka tatelano. Moi re atela pele moetapele motjha wa DA John Steenhuisen o re mokga wa hae o tla etsa sohle se matleng a sona ho netefatsa hore ho ba le puso e ntjha ka mora dikgetho tsa naha tsa isao. O buile sena ha ne a fana ka puo ya sehloho ka mora ho kgethwa e le moetapele e motjha wa DA pejana ka jeno. Ka mora ho kgethwa Steenhuisen o tobane le kenyakenya ya mosebetsi wa ho etella pele mokga le ba dikgethong tsa isao. I want to be unequivocal about the DA's view on this. The day that an ANC EFF government takes over, it will be doomsday for South Africa. Steenhuisen o tobokeditse ntlhakemo ya hae ka kgonalo ya ho thea selekane le ANC le EFF. ANC and the EFF taking power next year. Given the fact that the ANC now officially co-governs with the EFF in parts of Gauteng, we need to start taking the threat of these parties ganging up to destroy our country in 2024 very, very seriously. O phatlaladitse maano a ya tshebetso ntle le tshenyo ya nako. Now, I've told you that 2024 is going to be about the DA's moonshot election. Now, while the term moonshot originally meant a long shot, it is increasingly being used to describe a monumental effort and a lofty goal. Steenhuisen o phatlaladitse hore EFF ke sera se ka sehlong sa mokga wa habo. Today, I publicly declare Julius Malema's EFF to be political enemy number one of the Democratic Alliance. Helen Zille o boetsa kgetho maemong a ba modulasetulo wa lekgotla la federale la DA. Ditaba tse di moiri fumana hore moetapele wa EFF Julius Malema o re boipiletso ba mokga ba hore mo president Cyril Ramaphosa a thewe setulong bo netefaditswe ke lengolo le nyenyepelisitsweng la mo president wa mehleng Thabo Mbeki. O buile sena le tshonong la mokga la tlhwekiso la Andri Statane le bile Northern ka ntlenyana ho Thaba Zimbi Limpopo. Moetapele wa EFF Julius Malema o re lengwalo la mo president wa pele Thabo Mbeki ke seshupo sa gore boipiletso bya EFF ya gore mo president Cyril Ramaphosa a itokolle ke bya maleba ka lengwalo leo le lebile go motlatsa mo president wa ANC Paul Mashatile. Mbeki o re ga le shwediwela ke ka fao maloko a ANC ya parlamente a botile go kgatlhanong le pego ya boramolao ba go ikema ya malebana le phalaphala ga mmogo le Eskom. Malema o re ke maikarabelo a parlamente go netefatsa gore boetapele bo rweshwa maikarabelo a mediro ya bona. Se ba swantse ba sebe gore president Ramaphosa o tlo follow ka baka la o se re fe motlagase le ka baka la bo manager ba bodileng kwa polaseng ya ge ya phalaphala. Ebile president Mbeki o itsene taba e gore na wa le shumisha bontsi ba lena ka parlamente o dia gore batho ba ska tšea maikarabelo mo tabeng ya bo manager bo bileng ona kwa phalaphala. Masepala wa Thaba Zimbi ga o le ditlakala mo tikologong ye fao batho ba fetša go ba lahlela ditlakala gohle ntle le semolao. Badudi ba Northern ba tšweleditše maikutlo ao a fapanego malebana le lesolo la EFF la go hlwekiša tikologo ya bona. Re dutse le togotogo ya 27 years and the person o ke motlongo mo leboga ke nka se lebale go mo leboga mo Thaba Zimbi a re tlela ka Julius Malema re leboga 2 days mo lefe. Malema ka go le lengwe o re EFF e rwala maikarabelo a mathata a tikologo ye ka ge e le karolo ya mekgatlo ya kganetšo yeo e tlišitšego ANC ka masepaleng wa Thaba Zimbi. Na ke go ketšo motao wa ditaba tša SABC Northern.
ka o le leng re fumana hore setaki sa Kimberley se dilemo tse 26 Eugene Oliphant se hula ka tlhako tsa morao ho fumana tjhelete metsotsong ena ya ho qetela ya ho leba dipontshong tsa matjhaba tsa bonono London, mme sona se ipiletsa ho Mosamaria ya molemo ho se tshehetsa ka ditjhelete. Oliphant ore o malala a laotswe ho ba le seabo dipontshong London le ho emela naha ya Afrika Borwa. Tsena ke tse ding tsa mesebetsi ya hae e ileng ya hapa maikutlo a bahlophisi ba dipontsho. Empa ho bonahala kgaello ya matlole a tla mo thibela ho fumana monyetla wa ho bapatsa makgabane a hae. Motjha enwa ya hlokahalletsweng ke batswadi a le monyane dilemong o re o kopa thuso. I'm now busy with my visa and my passports because I have been starting to get sponsors from the public. And right now what I'm currently doing is I'm trying to host the exhibition. I'm still looking for a venue. Baleloko bare ba tshepa ha a tla ba etsa motlotlo. He's very talented and creative, and since a very young age he was start drawing and doing paintings since the time he was in creche. 3 or 4 months before his birth, he lost his dad. And 4 years thereafter, he lost his mum. And ever since, Junior was raised by my sister Thelma Verkoper. Dipontsho tsa botaki tse hlophisitsweng ke company ya It's Liquid di tla tshwarwa ka la 19 Motsheanong ho fihlela ka la 2 Phupjane. Ore o tshepa Maafrika Borwa a tla bula dipelo tsa ona hore ditoro tsa hae di phethahale. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Di fella mona mmoe ha re kopaneng hape hosane ha ora e tabele ya bobedi ditabeng tsa DTT. Ha di khotso.